Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 17 ukwezi n'ukwa gatanu umwaka n'ibihumbi 2024. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Tugiye gutangira amakuru yacu twerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tumenyereye kubagezaho uko bwije n'uko bwakeye. Ni amakuru y'umugoroba, ngende Patrick Mayisha, ndabandi kumwe na mugenzi wanjye Theodore Magarambe ndetse na Jire uri mu Minembwe. Reka dutangire amakuru yacu. Dutangirire ku nkuru ya General Major Mayanga Janvier. Uyu akaba ari umwe mu bari bayoboye ibitero muri Masisi, ibibaye ubugira kabiri. General Mayanga akaba yarafunzwe, kuri ubu akaba aherereye mu mujyi wa Kinshasa ariho afungiwe. Yafatiwe mu mujyi wa Goma mu buryo bugayitse cyane, mu buryo busuzuguritse cyane, dore ko yafashwe yarangiza agapakizwa muri convoy, hahandi abasirikari bicara ho ntiyigeze ahicara kuko bitamukundiye, ntago bamukundiye, ahubwo yicajwe hasi ahandi bashyira imfungwa. Benshi bakaba bakomeje kugaya uburyo uyu mugabo yoherejwe i Kinshasa n'uburyo yafashwe, ndetse n'abeskoti biwe bose babafunganywe nawe, yorizwa indege ajyanwa i Kinshasa, aho bavuga yuko uburyo Mayanga yajyanwe bugayitse cyane. Akaba ashinjwa iki? Mayanga uburyo ashinjwa nuko bwa mbere byavuzwe yuko ngo yatanze Kichanga n'utundi duce twa za Kichanga igihe yarayoboye imirwano yungirijwe na General de Brigade Mugabo. Noneho icyo gihe yaje kujyanwa i Kinshasa agirwa dispo, hanyuma aza kuza kugirirwa icyizere cyo kuyobora abazalendu, aba umuyobozi wungirije nyuma y'uwo bita Lieutenant General Padiri. Ni ukuvuga ngo ubwo yahise yoherezwa ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanone bamutegeka yuko agomba kuyobora urugamba afatanyije n'abandi bayobozi b'ingabo, ariko ahanini akayobora bariya bazalendu. Urwo rugamba rero akaba yararuyoboye ari aho bita Ruzirantaka, aza kuza kuhava yerekeza aho bita uyu musozi nibagiwe izina ryawo noneho, mu Rwangara. Byaje kurangira rero urugamba runaniwe, M23 ifata umujyi wa Rubaya, ahamenyerewe yuko haba amabuye y'agaciro menshi. Ari gushinjwa rero gutanga umujyi wa Rubaya ahamenyerewe nk'ahari amabuye y'agaciro menshi, dore ko hari amasezerano leta ya Kongo Kinshasa yagiranye n'u Burundi mu rwego rwo kwexploita ari amabuye, ariko nabo bakabafasha kurwana. No kuvuga ngo Mayanga rero akimara gutsindwa Ingungu na Rubaya mu minsi 3 ishize, yahise yurizwa indege ariko mu buryo bugayitse. Yemwe bamwe bakomeje kugaruka bavuga bati ntabwo yarakwiye kujyanwa mbene kariya kageni ku manywa y'ihangu. Ababibonye twaganiriye nabo bavuze bati rwose uburyo Mayanga yajyanwemo i Kinshasa buragayitse. Kugeza amagingo yangaya rero Mayanga akaba afungiwe hariya muri Demiape. Si ubwa mbere uyu General Mayanga afungwa, kuko no mu myaka ishize mu 2018-19 nanone yigeze gufungirwa hariya muri Demiape, aho no kuryama kuri matera bari barabimwangiye, ahubwo akajya aryama hasi, ku buryo yarutwaga n'abaserija bari bafungiwe muri iriya perizo ya Demiape. Tuve ku nkuru ya General Mayanga tujye mu mirwano y'uyu munsi. Ese byagenze gute?
Muri Nyiragongo niho tugiye guhera. Muri Nyiragongo uyu munsi hari hitezwe yuko haza kuza kuba amabombe, kurasa amabombe, gusa bashyigikiye imbunda zabo za FRDC, gusa nta mabombe yigeze ahavugira, uretse amabombe yavuze barasa berekeza bita za Rusayo mu ishyamba. Ubwo abasirikari ba FRDC nabo bafatanya ba FDLR, harimo SADC, harimo n'abandi, aho bari kwiga uburyo bari kubarasa imbunda nshyashya bakiriye. Ni amakompora rero yavuze mu masaha ya mbere ya saa sita, ariko nanone ingabo zikaba zari zasohoye, ubuyobozi bw'ingabo bukaba bwari bwasohoye itangazo buvuga ko guhera saa mbiri baza kuza kuba bari mu myitozo barasa imbunda nshyashya bafite. Tunyarukire i Rucuru, ho uyu munsi ntabwo mu by'ukuri higeze habera imirwano. Nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo mundi n'uw'ejo, ahaguye abasirikari benshi ba FRDC ndetse M23 ikaguma mu birindiro byayo. Benshi bakomeje kutubaza batese Vicumbi n'induriyo, Kibirizi n'induriyo, Rwindi n'induriyo. Ibyo byose bikaba byaturutse kuki? Bikaba byaturutse kuri conference de presse minisitiri w'itumanaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yagiranye n'abanyamakuru, aho yavuze yuko mu by'ukuri Kibirizi ndetse na Rwindi na Vicumbi byigaruriwe n'abazalendo. Oya, M23 iracyari Kibirizi, M23 iracyari Vicumbi, M23 iracyari Rwindi. Reka tunyarukire muri teritwari ya Masisi. Muri teritwari ya Masisi ahabereye imirwano ni ahantu hamwe gusa, ni hari Isake ahagana mu masaha ya saa tanu saa sita habereye imirwano ikaze. Ni imirwano ikaze kuko bari mu mujyi wa Goma bagiye babona za ambulance zituruka Isake zizana abakomeretse ndetse n'imirambo. Ni imirwano rero yabaye mu gihe cy'isaha imwe itarenga, aho abarwanyi ba FRDC nabo bafatanyije bashatse gushotora abarwanyi ba M23 maze baza kurwana, birangira imirwano ihagaze nta ukuye undi mu byimbo. Gusa M23 yakomeje kuguma mu byimbo byayo, gusa FRDC yo yabaye nk'isubira inyuma, ariko nanone M23 niyegera imbere. Ntago ari ahantu hanini cyane wavuga wenda ngo basubiye inyuma, wenda M23 iza kuza kuhafata. Oya, ahubwo buri wese nanone yagumye mu birindiro bye. Gusa indembe zarashwe, inkomere zarashwe, ndetse n'abapfuye bo ambulance zatambukaga hariya mu mujyi wa Goma zijyana abasirikari n'abazalendo bari bakomerekeye ku rugamba babajyana ku bitaro. Ahandi rero ni amahoro. Tunamamaza gana kompanyi ya Lomemo Tours and Transport, aho tugufitiye imodoka zikodeshwa zo mu bwoko butandukanye, harimo za Toyota V8, Toyota TXL, harimo Toyota Van, harimo Toyota Coaster n'ama pickup, ndetse n'ubwoko butandukanye bwa Hyundai. Nanone tubafitiye imodoka za Safari Car zitwara ba mukerarugendo muri za parike zo mu Rwanda, harimo parike y'Akagera, harimo parike y'Ibirunga, harimo parike ya Gishwati na Mukura, harimo na parike ya Nyungwe, ndetse n'ahandi hantu nyaburanga hirya no hino mu gihugu. Turacyakomeza rero, ukeneye ibindi bisobanuro yabaza hariya mu mujyi wa Kigali, kuko dukorera hariya kuri Sainte Famille. Ukeneye ibindi bisobanuro yatwandikira kuri info@lomemotours@gmail.com. Ikindi nanone wanadusura ku rubuga rwacu rwa www.lomemotours.com, cyangwa se kuri telefoni igendanwa 0788703254. Waba uri mu mahanga ukongeraho akamenyetso ko guteranya, ukongeraho 250. Ari nako wagana Prime Herbal Clinic, tubafitiye imiti y'ibimera itavangiye ikomoka ku mugabane wa Aziya.
iyi miti rero ikaba ivura indwara zitandukanye zirimo diyabete, umuvuduko w'amaraso, amakanseri, za prostate, yewe n'abandi badashobora gukora amabanga y'abashakanye. Ibyo byose mu by'ukuri byose turabivura, n'izindi ndwara zitandukanye. Abakeneye ibindi bisobanuro dukorera hariya mu mujyi wa Rubavu ku muhanda w'amadepo kuri arete ihari hakurya ya etaje biteganye, harangwa n'ibyapa bya Prime Herbal Clinic. Ikindi nanone waduhamagara kuri 0788990576. Aha ngayo amakuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uretse imbunda nyinshi zirimo kugenda zinyanyagizwa hirya no hino ku mubirindiro bya FARDC, ndetse n'abasirikari benshi bari kugenda bamenwa hirya no hino, ikigaragaza ko hashobora kuba intambara mu gihe gito. N'iyi wikendi bishobora gutangira, kuko mu bigaragara n'amakuru dufite, iyi wikendi FARDC ishobora gutera abarwanyi ba M23. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka dusabe Magarambe Theodore atubwire uko byifashe muri Sud Kivu hamwe na Gilles. Mwiriwe Monsieur Journaliste. Twishimiye kwakira mu kiganiro. Natwe twishimiye kubana namwe. Nagira ngo muduhe situation ya Sud Kivu. Uyu munsi twagiye kumva amakuru atandukanye avuga ko hari imirwano ikomeye hagati y'abambari ba Yakutumba, ingabo z'abamayimayi. Bamenye ko Ngoma Nziti nawe afite izindi gahunda mu bice bya za Rurambo, gusa ko Abarundi nabo hari aho barwanye. Uvira igikaya twumvise yashikama na Kimuzi. Mutubwire uko byifashe. Nibyo nk'uko bivuze, kugira ngo hashize iminsi itari mike wumva hari gushamirana hagati y'ingabo za mayimayi, ibibazo bishambuke. Izo mayimayi ziyobowe perezida wazo ni na Ruhogona, ni parti yitwa FABE. Chef d'Etat Major wabo akaba Ngoma Zito. Abo ngabo bari bamaze iminsi basa n'abashamiranye na Yakutumba, ariko ibyo zari zahagaze. Icyo bapfaga ko bamwe bumva ibiganiro by'amahoro zo guhagarika intambara, abandi ntibabyumve. Ingabo zo kwa Yakutumba ntibyumva ibyo bintu, ntibabikozwa, cyane cyane nko ku mugambi wabo ari ugusahura no kwica nyine no gushyira mu bikorwa. Murabizi neza ko Yakutumba ari we wohereje Wazalendo ba mbere muri Nord Kivu kuja kurwanya M23, akongera akagira ubufatanye bwa hafi n'Abarundi. Gusa imirwano warukomojeho yabaye ejo ni imirwano yahuje ingabo zo kwa Yakutumba ubwazo zonyine entre barakoroganye nabo basa n'abatumvikanye. Harimo bamwe muri bo batangiye kumva impamvu y'amahoro n'ibiganiro by'amahoro no kubana. Abo rero nibo barwanye, hapfa umuntu umwe. Kugeza ubu bila yose neza ntiturayimenya, ariko bararwanye ejo. Ndetse hari amakuru ko no muri iki gitondo bari bagishamiranye. Barwaniye inganje. Noneho zozo Abarundi warukomojeho. Murabizi ko Abarundi ko dusanzwe tubivuga bari hariya kuva mu 2021 ndetse na 2022 barasubiye barazamuka na 2023 na buri munsi baragenda, ariko bari mu bice bitatu. Hari bagiye ngo guhiga umwanzi wabo ico gihe bagendaga ku giti cyabo, hari bagiye mu masezerano bilaterale, hari bagiye muri EAC, gusa bagerayo bakivanga ntumenya icyajanye bamwe cyangwa ikindi, n'abantu nabo bajagaraye baraho. Mu minsi ishize hari kuwa mbere niho batangiye
kubona ibisururu yabo. Iyo tuvuga ibisururu ni igiswahili, ni imirongo iva za Marimba, ibindi yanyuze za Magunda, kamanuka Mushojo na Rubuga bakarengera mu Gitoga, agatambika ni Gahororo ngo baje guhiga Red Tabara bari bavuze iri za Mashuba. Bageze aho Mashuba bien sûr bahasanze izo mayimayi ziri kumwe n'utugurupe tumwe, izo Red Tabara ziri kumwe n'utugurupe twa mayimayi, baraharwanira bararasana, babasha kwicamo bamwe. Abo twamenye ni 3 bafashwe muri bo, barabazamukana za Rurimba. Bageze za Rurimba, murabizi neza journaliste ko abarundi bitwaza ngo wirwaneho ngo ikorana na Red Tabara. Yes. Izo z'amateka zabo zonyine bafashe bavuze ko Red Tabara na twirwaneho ari abaenemi, ahubwo iyo bababonye aribo bagomba kurasa bambere. Yego, no kuvuga twizere noneho ko abarundi babonye ukuri nubwo bari bagusanga ngo bakwirengagiza, ariko zo ni ibimenyetso simusiga bafite aho ngaho. Kindi wari ukomojeho ni urwandiko mitwalite ya Uvira yashikama yanditse. Yego. Muribuka ko n'ubushize mitwalite y'Bukavu yararwanditse nayo. Ni ibintu bigaragariza leta ko bakomeje kwicwa batazi ico bazira. No kuvuga ngo abagizi ba nabi baraza. Uvira ituye amoko menshi, abatahazi utuyemo abafurero, abanyinzu, ababembe, abarega, abanyamurenge, bari abita Barundi bo muri Plaine de la Ruzizi, ndetse hari n'ababangu bakera bari baraje cyamo buturi butakugiye cyamo butu hakoreraga bari abatoka mbali niko twabitaga. Bo bari ba administrateur n'ibiki, abo baratuye n'abaturage bahari. Yes. Ariko abo bagizi ba nabi yo baje gusahura no kwica birasira umunyamurenge gusa. Yes. Rero babikoze kenshi, nibwo mitwalite yanditse iriya barwa yandikira leta, nubwo ntacyo yenda kumara. Nanone babikora leta ihari, babikora hari secteur militaire, hari polisi, inspection, hari biro za territoire, byose babikora. Ayo mabiro uruze nakorera leta, babizi babibona bikiyongera. Muri kubushize mudamu witwa Chantal baramumenashe mu nzu, si we wenyine gutwobabara. Bituma rero bandikiye barwa basa nababwira leta ko ifitemo akaboko kuko ntakikora. Niyo yari objectif y'iyo leta. Ejo hariho nabazaga ushinzwe societe civile Bwana Senkadero Ruvuzangoma ku murongo wa telefone, nawe ambwira ko ari byo bandikiye leta, ariko kandi akayita ko leta ari ibamara. Ni gute bandikira leta kandi bazi neza ko umwanzi wabo wa mbere ari leta? Ni bya bindi kiganiro cyane nabikurikiye, ariko ni bya bindi bita nguhiriye mu kigunda, harya ngo uhiriye mu nzu, uhiriye mu nzu ntabura hapfunda umutwe. Ni ukuvuga ngo nta kindi kiba gisigaye, ni ukuvuga ngo reka mpfe kuvuga, niba bamfashe nkihobura umwe. Leta ga n'abantu, hari ushobora kumva, ariko nta kundi bari abaturage bashobora kugira bacu. Bagomba kubyamagana, bakabyandika, bikavugwa. Wenda niho buri umugira neza ugwa kuri iyo barwa akavuga ati ibintu n'ibinyabaki bikaba zo kurikiranwa. Urabizi cyane cyane ko na leta ya Kongo ijagaraye. Hari igihe enkomanda akaza azanye amategeko ye agakora byiza, haza undi agakora ibibi. Noneho ukibaza iyi leta yo ikora gute idaha abakozi bayo umurongo? Umwe abaye mwiza, undi abaye mubi. Umwe abaye umwicanyi, undi arimo arakiza abantu. Ngatekereza ko ari ubwo buryo bandikamo, ariko leta iyo ibifitemo uruhare iranabireba rwose. Aho ngaho uvuga Uvira, ejo bundi perezida arahaherutse kwiyamamaza, ibyo bibazo yakiriye za mitwalite zose barabimubwiye, n'ibyo abanyamurenge zari birimo. Ngatekereza ko ariyo mpamvu uvuga utese kubera ikibandika, kandi ni gute umuntu kwandika iruha y'umwica n'amabwa kintu.
ya twagiye ku kibazo kijyanye na twumvise ko hari aba ofisiye bafatiwe ahitwa sinibuka bari bunyekere, batandatu barimo n'umukoroneri wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ayo makuru mwaba mwayamenye nibyo? ayo makuru twayumvise ariko nta gihamya turabona neza, gusa ntibitangaje kubera ko birasanzwe. babizi ko nibuka ejo bundi bari baherutse gufata abofisiye batandatu barimo n'abasivile babiri bajanwe Kinshasa. uyu munsi baramutse bafasha abo ngabo, wa koloneli wari uvuze yitwa Colonel Simeon Rugayi, yarazwi, yakoreye mu Minembwe cyane. yanafashije abaturage cyane, yafashe abaturage cyane igihe cya Muhima, niwo wabaye nkagerageza abafasha. kugeza ubu rero urumva zanze bikunze, iyo imaje bagombye kuba bakifite. niba barasubiye guhura n'abo bafisiye bakoranaga icyo gihe, babivuze twabyumvise, ariko icyo dutangaza ni uko ahubwo zoba ikinyoma cyangwa bagafungurwa, naho gufungwa bimaze kuba akamenyero. ko perezida aheruka kuvuga ko abo yita reteretere ari abo ngabo ngo bigeze kuba n'abasirikare mu yindi mitwe, murabona batagiye kuzabacira urwo gupfa? si we wenyine, si perezida wenyine wabivuze, ariko ni kujya bazavuga ngo bitutse nkuru harya nzitukwamo nkuru, bituma nkuru ari ubyivugiye. icyo gihe uri muribuka nk'umujenerale witwa Yave wari uyoboye nizo militeri Bukavu, yigeze kuja kuri parade ya micezo baza bakorera gisirikare mu gitondo. abasirikare hari igihe babikora mu gitondo na nimugoroba, aravuga ngo aba bose bari umungumu b'abarwandofone nibo baterestere, tuzahere kuri aba. urumva rero na perezida yarabyivugiye ku mugaragaro. ninde wakongera gutinya umurwandofone cyangwa umututsi ngo afite ubuhe budahangarwa niyo waba uri generali? ni ukuvuga ngo mu yandi magambo yarabatanze, bagomba gufatwa systematikema kugeza babarangije. ahubwo icyo twabakangurira, kugira ngo babonye ejo bundi muri Nord Kivu abantu bitwa bazalendo, abantu bitwa bariya bose bari basanzwe bari muri iriya mitwe ikorana na za FDLR, bakorana na FARDC, barirubuye muri M23 ku bwinshi, ngira ngo babonye ku mateleviziyo. icyo dusaba ayo majenero yacu n'ayo makolonere n'ayo maofisiye n'abasirikare batoya bagomba kuva muri iyo leta ntacyo bamariye, bakaza gufasha bene wabo bakirwanaho. wari ukomeje kuri Nord Kivu, reka mbireyo rimwe. General Kabundi yaje yizeza ko agiye kurandura M23, ariko ibyo abasirikare be bakorewe ejo bundi ni ibidasanzwe, ariko bamwe mu ba ofisiye ba Kongo batangiye kumutuka ko nawe ari umugambanyi cyo kimwe n'abandi bose. murabona biri bumugwe neza? imvugo ya bene wacu turayimenyereye. umuntu wese yaje muri misiyo ngwibutse neza ko umufuka uba utubutse, abafitemo agatubutse ashaka nyine gukangata, yereka ba shefu bamutumye ko hari icyo agiye gukora, ndetse anakanga n'abaturage agiye gusanga kuko agiye kunetraliza ibyo. ariko nibaza ko atari imvugo umusirikare w'umujenerali yagombye gukoresha mu gihe mugenzi we generali yananiwe. yavuga ati turagerageza, ariko kuza kurangiza M23 bose nabo yabamaze gufata indagira ngo urabizi, umuntu wese uje muri iriya operasiyo akananirwa ni indani. none se asigaye we wenyine azifunguye aje muri makana, kuba ntawe uzabishobora. umuntu urwanira iwabo ufite koze ushaka kwirukana ngo umukure iwabo ntiwabishobora uko bizagenda kose. dusoreze kuri iyi nkuru nayo isa nkaho itarafatika neza, ariko ihari ko
Tshisekedi na perezida Ndayishimiye bashobora kuba batari gucana uwaka nyuma y'aho Ndayishimiye n'ubundi nawe yamwijeje ko agiye kurandura M23 bikarangira banamwirukanye Rubaya bivugwa ko bari barayimuhaye. Ese murabona ubucuti bw'u Burundi na Kongo bizakomeza mu gihe Burundi nta musaruro bugaragaza? ibyo birasekeje, ngira ngo wabonye n'ejo bundi mu Bufaransa ko yagiye yizeye ko Macron ari cyo amufasha, agatangira gusaba apfa n'uriya kurya k'umubebe. none se Ndayishimiye n'ahandi yari umugabo, ibyananiye FARDC bazabishobora gute? niyo yamuha amafaranga angana gute? n'ibirya nari ngiye kuvuga, nta gihe azakura M23 hariya, nta gihe azakura twirwaneho hariya. n'abana bari iwabo, ni umurundi naje gukemura ibibazo byabo z'i Burundi, ahubwo batinze no gushwana kuko batangiye no kunanirwa kera nuko Faci atagira amakuru yo kuri tele. Ibyo ni ibintu byabaye kuva kera, bananiwe kuva kera, baraniripotinze M23 itunze benshi b'abarundi. Jire, turagushimiye, Imana igumugisha. Murakoze journaliste. Reka tubashimire Magarambe Theodore ndetse na Jire kutugezaho amakuru yo muri Sud Kivu. Naho ubutaha ahasigaye reka tubashimire mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, naho hejo, naho ubutaha.